тилекке каршы бүгүнкү күндө менин жекече аброюма шек келтирип, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, кече Асель Шамилова деген bir jurnalist be, blogger be bilbeymin, Ali Toktaqınov'tun blogudan YouTube'ga material çıkarıp, menin üy bülömö çeyin, göz ötüp ketken balama çeyin, basıp ötken jolumdun bardığına jala jaup, menin sayasattagı orduma, jekeçe abroyuma şek keltirip, YouTube kanalına bütkül dünya yüzünü Kırgızstan boyunca YouTube'ga, sosyaliterga tarkatıp, meni günölöp jatat. Бұл жерде biz söz erkindigine eç kanday menin жазган мыйзамдын долбоору жогорку кеңештин сайтында илинип турат. Мен ошо блогерлерге, журналисттерге, бейөкмөт уюмдардын менин жекече аброюма шек келтирген Асель Шамилова дегенди мен мыйзам чегинде сотко берем.